Mbunge-ini ya Kaunti ya Kirinyaga MCAs 32 nimarikirie kuria mwihitwa wa utungata 12 yao maria guthukio wa gukurikana muno ari Harrison Kariuki. Kariuki uria wamuritwo mbunge-ini no ndari na uhoti wa kuigua kana kwaria riu akiingira itari-ini ria athondeki a watho aria makinyite gikiro giki thengia wathe wao wiraniire gutigirira aria mari na mawathe ni marumbuio. Nisema nataka advocate for a bill, sema for a bill for yani kama vijana wana makazi, nataka ku advocate for volunteer bill, so youth wanaweza kuwa included. Ni tuko deliver na tondu guku bunge kwi mawira maingi muno, kwi mawira makurora budget uria irathie na maundu ma ku represent andu. I Harrison Kariuki Bundi kuonania geretie kuhuranira giturwa giki kia MCA no akihoto ithurano-ini cia wamurani riu ni ugitio ni mweke wa keri uria ahetwo na kuhuthira kuonania uhoti wake na uria ginyagia aria mari na mawathe makoragwo naguo. Sana tena deaf upate ku access information, that's very important, that's number one. To advocate for accessibility for all. Example, kwa hospitali mtu akuwa mgonjwa deaf, akienda hospitali anapata mkalimano wa lugha ishara. Tukugeria gusukuma muno nigetha andu itu makoro makiona maendeleo mena ya mabarabara, mena ya health na maundu aria mothe twamereire. Na andu aya mari ya mbere ma season 3 ninjui ni megutunga indi wega na tuhote gutwarithia Kirinyaga itu na njira iria njega. Mbunge-ini no Julius Muteti Muremi niwe uthurirwo ta speaker ukunake Jamumo Jinal wa githurwo ta munini wake. I Patrick Karanja Maina na ku kaunti-ini ya Nyeri MCAs 42 ni marikirie kwihitithio ono makiingira mbunge-ini no na ciaraniro cia gutungatira muingi. With us is the honorable speaker elect James Geshuhe wa Mwangi uria rahotirwo githurano-ini kia ubunge gia tetu niwe ucagurirwo ta speaker wa bunge no akiyukia kura 40 kuria atoririe Patrick Mutahi na Ivan Sirogo. Communicate please date and time of the opening of the assembly in due course after I make consultations with the assembly leadership and his excellency the governor. Na ku kaunti-ini ya Kiambu MCA 86 niyo mehitithirio 26 gatagati ka aya mari a guthukio. Guku na kuo Charles Thiongo athurwo ta speaker wa kaunti no. Na ku kaunti-ini ya Embu thengia watho wa igoti wa kugiria githurano gia speaker gutafanio undu no thire na mbere kuria thutha wa kwihitithio kwa MCAs. Josiah Thiri kwacagurirwo gucoka giturwa-ini gia speaker undu ria riu waya kurumirirwo ni ngucanio igoti-ini. Ndona wagiriru wa ati tuthi na mbere na kuruta wira wega na executive kutina mbara tire cia kwenda first time twikaraga ndirira kwina thina lakini wa mundu aruta wira wake tuturute oversight tuke representation na tuke legislation na maruta wira wa executive. Na ku kaunti-ini ya Naikuru uria ratungata gata MCA wa wadi ya biashara mwena wa Naivasha Joel Karuri Maina ni wiyukirio hotani giturwa-ini gia speaker akiyukia kura 50 kuria rumirirwo ni Martin Kagai uria wiyukirie kura 25. My cardinal duty and responsibility will be to ensure the assembly discharge its constitutional mandate. Kaunti-ini ya Meru igoti nene nirugamirie kwihitithio kwa memba na mbunge no aria mararikitie kwendekithio ta MCA kwa murwo. Watho rio kinyeirio karani wa mbunge no watho wetikiria kwihitithio kwa MCA aria angi aria marathuritwo gicigo-ini giki. Handũ-ini ya Kameme TV retwera kwa ni Bataru wa Mwangi.